Litan on. Patut do pujion ta Tuhan nai bata, pardear layak apa paridop ni hurin. Ai ibere do hubata hosa hagoluhon, apa hajorgiton das kubani panorang on. Isarihon jana ipasirsir do ganup na porlu bata. Anjaha tong-tong do yuseihon hubata pasu-pasu na buei. Sadarion imasuki hitama minggu na palimahon dop Epipanias. Model tata ibadah ta sadarion ibuat humbani model C. Hata hapor sayaon humbani niseanum. Topik mingguan idilo gabe si jala jolma. Tema kegiatan GKPS hasadaon pakon pangidangion namar buah. Subtema lambin surung ma ibaga sorjani Tuhan halani doma ipilih jana itetapkon hita ase marbuah. Riap mahita membere pamujion sederan hubani Tuhan ta. Roh mahita marsombah ilobeini marhasoman uhur nama terima kasih. Bapak Inang sunai hamana maposo sihol pukahon tama ibadah ta bani sogot nyarion ibere waktu untuk saat teduh. Pah puji hitama Tuhan ta marhitehon doding humbani haleluya nomor 200 sada bait sada 2 pakon bait 5. Ibagas goran ni nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sitopa langit pakon tanohon. Amin. Pinuji ma nebata Bapa ni Tuhan ta Yesus Kristus, nadop menubuhkan hita padu halihon, domu hubani banggal idop ni hurni, marhite perpuhon ni Yesus Kristus humbani namate, ase marpangarapan na banggulu hita. Ase batasi kanu naso martikas, naso ramelus, nasinipan bata ina gori atas. Iramot kondo hita hinokon ni gogoh ni bata, marhite haposayaon, ase das hita huhaluahon, adopsi patalaron bani panorang parpudi. Indo yang masuk nasyam, agak marboru nasyam toki sonari, ago perlu ibagas bagai di parlajoan.
Asetari dahmat kita aporsayaon na siyam. Naharganan marimbang omas nasida. Kepe domba yuji bagas apui. Bahan puji-pujian. Kasangapon apa hamuliau. Bani partalar ni Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amle bata nami ibagas Kristus Yesus nadop malayak-layakon idop ni hurmuban nami yang berjumpa hanami penghadapan na manggolo ibagasan makatarigaan matongon kita ni hapos sayon nami hubamu makita nadop itu patubuhan hanami padoalihon jana ondos matongon ulo si sadokah hidokaniin bernami marhite ni Indo aserohan nami hubamu bani persembahan namion jalo anja ondos bamuma haganupan golu rosu pemujian nami dasu bani pertalar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ulang hita mabiar tenger mauhurta Yesus do parlingotanta. Pai majalo hita sasapani dosa asi mendoding mahita humbani buku doding haleluya nomor 344 bait sada 2 pakon bait opat bani bait paopat kon asiriap jongjong mahita. Kasih
mahita sopoton hita madosata hubani Tuhan na bata. Ham Tuhan na bata Bapa nami napasing jana pargogon na sotarimbang. Ibagas unduk apatoron niuhur roh Tuhan nami masopot kondosa nami na bagalin. Gati doha nami lang martenger niuhur hubamu. Maruhur sangsi jana taruyun bani namasay tanoon. Hotop dosoya pakokopemu ibayin hanami. Lang humbani gok nihur nami makaholongi ham. Hapasingon pakon hasitongan mu pe gati doi pabutak hanami ibagas diri nami. Ay mahalani hagalekon pakon hurang ni haporsan nami hubamu. Bani haganupan dosa namiin marpangulaki mauhurmu ban nami. Ibagas Yesus Kristus sikopop kanami. Riap mahita mangindo. Ham na bata idok mahur baku berdosa. Ham Tuhan na bata parirup niuhur apa parholong niate bani haganup jolma. Ihasi holi uhur mudo asi manggolu hanami bagas holong. Dame pakkon halaikonmu. Tapi gatido hanami lang mangasup mendalankon indop pak hasopan nami. Hasadao ni tonga-tonga nami pe lapis songor hinarusuk kon niurmu. Buedo halak nahiranan bani buah-buah ni hapor sayaon nami. Hajonjongan nami selaku garam pakon panondang inpe gatido lang igahugluk kon hanami. Bani haganupan haurangan pakon dosa namin marpanganju maham ben nami. Riap mahita mangindo. Ham na bata idok mahur baku berdosa. Ham Tuhan na bata Bapa nami. Simada kuasa apa nagok hasitongan. Dom may pilih janay papasing ham hanami marhite anakmu Yesus Kristus. Tapi gatido langi hajongjongkon hanami pandiloon apa parsuruh muin. Pikiran apa horja nami hari-hari pe gati do langsongon na hindorusukon ni urmu. Age pasu-pasu na bineremuin pe gati do iban hanami gabedalan laho manundalon ham. Rossi tanggung jawab nami manramot kon tinopamu marhite melestarikan lingkungan hidup. Ai pe gati do lolei hanami. Bani haganupan panlausin namiin idop mahurmu sasap hama dosa namiin. Amen. Riap mahita pangindo. Ham na bata idok mahur baku berdosa. Tangar anjaha porsai hita mahata ni bata baga-baga pasal hasapan dosa.
Aseng dong ubahni sabonar haganup do si dia mardosa. Ang jaha seng dong si pujion ilobe ne bata. Gabi Victorio do si dia marhite si layak-layak halan idop ni urni. Inorkon ni panobusion na ibagas Kristus Jesus. Ia do ipajongjong na bata gabi hite pardiaran marhite haporsayon bani daron niyay. Ibagas holong na bata domay sasap haganup dosata. Halaniyay patari dakon hita matanda-tanda parguluan na bayu. Hasangapon maban na bata ibabaw. Hita haganup hasoman say tangar hita mahatani Tuhan in ay indo na pasonang uhurta. Mandoding mahita humbani buku doding haleluya nomor 320 sada bait sada pakon bait 2. Mahatan ne bata na tersurat bani Amos tolu ayat sada dasku bani walu. Sonon may sini. Tangar na siyam mahataon na hinatahon ni Jehovah pasal na siyam. Alo na siyam hala Israel. Pasal ganub bangsain na huwarakon luar kun tano Masir. Pitahanima do na hutandai umbali sagala bangsay tanaon. Alaniay, balas konon kumabanima sagala hajahatan nima ay. Mitor tumaramma dua odor dua hala pardalan, anggoseng parlobe mardos niur sidia. Mirta tumaramma maraum singai bagas harangan, anggoseng dong sorohani. Mitor tumaramma parmaling ni anak di singa sorani humbagas liang ni. Anggoseng dong jupasi. Mitor tumaram mamadabuh manuk-manuk bari tirakap ni tano. Anggoseng dong sigiuton ni. Mitor tumaram ma tolkas sidi ngai hutano. Anggoseng dong dapotsi. Mitor tumaram ma hona sopul taropit di bagas huta. Anggolang gobir halak. Mitor tumaram ma masa parmaraan ibagas suta
naso binay ni Jehovah, tongon tene, sendong ipamasa Tuhan Jehovah, ang golang palobay patalar Rusya ni bani nabi-nabi, juak-juak niyay. Maraum singa, ise na sumabiar. Marsahap Tuhan Jehovah, ise ma naso manjahay. Amen. Martuah do na manangar hatan ni bata, anja na marimbagas korsi. Amin hon hita hatani Tuhan na dop itangar hita. Nasongon responta mandoding mahita humbani haleluya nomor 337 bait sada 2 pakon bait tolu. Doding kon hita sesuai instruksi na bani slide. Bani bait patuluhon aseriap ma hita jongjong. Saksihon kita maha porsayantain, so nasinaksiyon haganuk halak na porsaya, bani sab tanahon, ahu porsaya bani bata nasasadain, bapa pargogo nasutarimbang, nama nupalangit pakon tano, rosi haganuk natarida pakon nasutaridia, ahu porsaya bani Tuhan Yesus Kristus nasasadain, ana sasadan ne bata, natinuhukan ni Bapa in sanggah napedong dunia on, naibata humbay naibata, nalihar humbay nalihar, naibata nasitong humbay naibata nasitong, naitubuh kolang naitupa, sisada hariyon pakon Bapa in,
martehon sido ijadihon naganu. Alani hida jolma pakon haluhon tado susu iyahon naguri akas. Nagabe daging marhite pasing. Kumbali si Maria sangat nape hadiaban. Anjaha kabe jolma. Pakok hita banyak orang sebut sulakus. Manarun aparni taitana. Anjaha mulak dulu banyari patuluhon. Mahirut kon surat ini. Naik ke surga. Anjaha pun siamun ni bapak ini. Jangan mulak magira marasoman kaganupon. Bani ampun halaman bulu pakon mate. Seng dua ujung ni harajoni. Au persaya bani tonu napasing. Tuhan jana si pagulu. Narahum bani bana pakon anak ini. Sisombaon jana si pasangapon rapakon bapa apa anak ini. Adomar sahab mahitin nabi-nabi. Au persaya bani kuliah nasadai. Kuliah persarana pasing aja apostolis. Ahmad Sion pandidion nasadai. Bayan sapan dosa. Anjah mangarap doa uban perpuon segala dan mate. Pakon bani napuluhan simangira. Amin. Tuhan Yesus do si parmahan bata halani ai sairikon hita ma ia mendoding mahita humbani buku doding haleluya nomor 110 bait sada 2 pakon bait tolu. Shalom mahubata ganuban. Sadarion tengah rita mampu kenagasan ting-ting. Bani hari Minggu tanggal siah Februari 2025 ikuriaon. Na parlobe ting-ting parlobe sihol marhajabuan. Sihol menjalo pemasu-masuan marhajabuan do niombah ni kuriaon. Frensen dagambir niombah ni Bapa Situa John Jansen Purba, inang Situa Elkiana Saragih, pakon tunangani Elita Yuniarti Saragih, niombah ni Bapa
Riahman Saragih Inang Saurita Purba Nahun GKPS Pamulang. Sidea doma marpadan marhajabuan bani tanggal 8 Februari 2025 i Gereja GKPS Cilitan. Pemberkatan nikah rencana ilaksanahon bani tanggal 27 Februari 2025 i GKPS Syariah Urung Raya Pangalbuan Distrik 2 Simalungun. Tonggon hita semardalan di Arhaganupan. Sadarion ya dong kondo rapat majelis AIMA untuk periodisasi PMJ tahun 2025 2030 ya dongkon siluk keluar minggu. Jadi hubata haganup majelis ni Kuriaon pakon ketua kategorial aseroma hita mandihuti rapat sidangon. Namang ihut humbani seksi kategorial seksi Bapak. Ibaindo bona tahun seksi Bapak bani hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul 10 sampai selesai i gerejaon aimana laho melaksanakan bona tahun. Jadi hubata haganupan seksi Bapak dukung hita acaraon rohma hita bani tanggal nadop itu Tuhon. Nah berikut nih humbani seksi Inang. Ilaksanahon do ibadah PA seksi Inang bani hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 panorang jam 10 pitu sampai selesai yanan ruang sekolah minggu lantai 1. Jadi hubani nasiam seksi Inang ase Roma Haganup nasiam mendukung PA on. Dop ai siholia dongkondo latihan kor seksi Inang dalam rangka persiapan minggu pesta seksi Inang. Jadwal latihan untuk hari Rabu selesai PA seksi Inang, setiap hari Minggu selesai ibadah siang. Namang iu tembani seksi nama Poso. Akan diadakan pembinaan bagi pengurus nama Poso GKPS Cililitan pada hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul 10 WIB di tempat Gedung Seruni Taman Wiladatika Cibubur. Pembicara Pendeta Albert Purba. Jadi hubani nasiam pemuda Rohma nasiam untuk mendukung acara on. Hubata nasihol melunasi janji iman himbauan nami ase sisir mahita melunasi terutama termasuk na ya dongkon bani pesta Bapa Nasalpu. Jadi nasiam nasiol membere janjiman boy langsung hu kas kuria ni gereja tahun. Jumlah ni kuria naromar minggu bani hari Minggu tanggal 2 Februari dalahi 130 halak siang si naboru 164 halak jumlah ni 204 halak. Sonaima penegasan ting-ting bani sadarion tarpuji Tuhan martonggo mahita. Puji-pujian pakon terima kasih isembahkon hanami hubamu Tuhan halani pak kasomanionmu ben nami haganup kuriamu GKPS Cilitan on. Boy ilopusi hanami saminggon Tuhan ibagas gok malas ni uhur haganupan in ihapkon hanami sedo halani gogoh nami tapi halani holong pakon hidup ni uhurmu do ben nami. Sadarian Tuhan martupu do usaha nami irmamuon mamuji pasangapon goranmu marhitei doding nami marhitei tonggo nami malas uhur nami Tuhan halani tong-tong doham membere benami semangat membere hanami gogoh boy hanami mandalankon kehidupan nami ibagas nadear aipe Tuhan sayang dohar ma hagenupanin boy pasanangkon uhurmu Tuhan martonggo dohanami bani rencana periodisasi pimpinan majelis Cililitan untuk periode 2025 sampai 2030. Nasiol ilaksanah nami bani sadarion. Tuhan marhorja maham
ase boy jorei haganupan proses na berjalan bani horjain. Persiapon ham hanami Tuhan haganup majelis gereja on sunai homa ketua kategorial ase sirsir hanami roh mendukung proses pemilihan. ICP Holina terpilih Tuhan aina pinilih mudoin ondos bamu mahaganupan bayan hamuliaun ni goranmu. Martongo doa nami Tuhan bani rencana pemberkatan nikani niobah ni Kuriaon. Ay mafriendsen purba pakuntunangan ni Elita Juniarti Saragi. Nasioli laksanahon igapes Syariah Urung Raya bani tanggal 27 Februari 2025. Berikan mereka kesehatan Tuhan. Bantu mereka untuk memenuhi seluruh persiapan nisidea. Sebuah mardalan haganupan na rencanahon ni bagas nadiar. Hamba Tuhan nama sukupkon haganupan na perlu bani horjain. Terpuji maham Tuhan. Martongko doa nami bani haganupan program-program di kategorial. Baik itu seksi bapa, seksi inang, seksi pemuda, seksi sekolah minggu. Persaya doa nami Tuhan haganupan program nadop ibain sedo nasihol patuduhkon hadirion nami. Tapi asetar mulia doranmu mari tehan nami. Pasu-pasu ham Tuhan haganu pengurus kategorial na adongi gereja namion. Layak kon ham sedia seboy jadi pengurus na setia bani horja pengedangion nadop ijalo sedia. Hama mempergohui sedia haganupan bayi nasangapan ni goranmu. Itong nami doa ganup kuryamu GHP citanon Tuhan. Hama na hadir benami keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Ramati hama nami haganupan, horja nami, hageluhan nami. Untuk subamu maganupanin Tuhan. Ajari ham hanami ase selalu mengandalkan Tuhan. Ase ulang pala gobir hanami bani pertulon nami. Karena Tuhan lebih besar dari setiap masalah kami. Terpujilah Tuhan. Tuhan tokenari si holma hanami mendengar hatamu na ibo wahon dibawakan pendeta nami, pendeta Dedi Roni Purba. Biarlah Tuhan setiap perkataan yang keluar dari pendeta kami na humba mudoin haganupan. Persiapkan kami jemaatmu untuk bisa mendengar dan menerima dengan baik Tuhan. Ibagas gorani anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Yondos nami tonggo pakon elek-elek nemion. Sedo harasun nami Tuhan, tapi pita harasumuna saut ben nami. Terpuji maham Tuhan. Amin. Pokut mahita martonggo sajalo Yesus bain batar-batarta. Ia do napaluahkon hita rosi namar mudu-muduhon geluhta si ganup ari. Mendoding mahita humbani haleluya nomor 326 bait sada 2 pakon bait opat. Bani bait papat kon aseriap jongjong mahita. Mata menunggu
mahita. Tuhan naibata Bapa nami na marabang sa naguri atas. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bani pangiring-iring mugen nami, dasu bani sadarion, dasu bani acara nami on, kebaktian minggu iga pestilitan. Tuhan, sonari bagas toron nyuhur nami lumanaikon dua syafaat nami hibamu Tuhan. Tuhan, martong gumaha nami Tuhan, manunggohon orang tua nami na doplansia. Tuhan Yesus bagas malas niur doa nami Tuhan, mangida pangiring-iringmu bani orang tua nami na doplansia. Aganuk do ipersiapkan hamba ni si dia. Sonari Tuhan, martong gomah nami lebih-lebihmu. Ase orang tua nami yang tetap togu hamba ni hatuawan si dia. Ase margogo si dia Tuhan bagas malas niur. Mangida ginopar ni si dia Tuhan. Bereham homa gini pernisi dia nabuat pamalaskon orang tua na lansia o Tuhan. Ase gok malas niuhur tetap bersama do nesida Tuhan. Tuhan itong kon hanami do ma inang Naomi. Tuhan Yesus langadong nalingot mbani panongkormu Tuhan. Bani pakasaw namnu bani inang Naomi Tuhan. Tong-tong dohanay mangarap bani hari-hari nalaro hammatong makasomani mempergugui si dia dalam mengarungi kehidupan Tuhan. Tuhan perlengkapi ham si dia Tuhan. Ase kuat si dia menghadapi setiap permasalahan dihadapi si dia. Karena Tuhan itu korhanami doma hasoman nami na tading maetek. Tuhan Yesus pos duhur nami Tuhan lang daw ham huban si dia tong do si dia iparot ham sendia pe kondisi ni si dia mangindo hanami hubamu Tuhan say ham matong membesarkan hati ni si dia ase buite pun si dia perjalanan hidup si dia Tuhan ibagas goranmu. Boy si dia mencapai cita-cita nadong iba suhurni na sesuai pakon rencanamu Tuhan. Tuhan Yesus bani sederope makataon terima kasih doa na ibamu Tuhan. Bani jemaat nami na marulang tahun. Tuhan terima kasih sombah nami ibamu Tuhan. Bani pangiring-iringmu bani jemaat nami na marulang tahun bagas mingguon. Menginduluhan nami Tuhan parguguh hamsi dia menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap ujian. Ase boy dalam si dia bagas malas niur kehidupan si dia Tuhan bani ari-aran roh. Tuhan Yesus mertongkohan nami Tuhan tongko mengenai program jemaat pakon resort nalau si dalam tahun 2025 Tuhan. Tuhan ibutuhan nabi bagas pambutuh mudo haganup rencana program di jemaat pakon resort Tuhan. Tuhan tapi butuhan terbatas do kemampuan nami lau makerjahonin tapi pos duhur nami hamdo mempergogohi haganup petugas-petugas jemaat majelis dalam pekerjaan setiap program nadop ditetapkan dari tahun 2025 Tuhan. Tuhan Yesus martonggo doa nami bani nyombah nami nyombah dakdanak bayi naitek pakon sampai na pemuda pemudi Tuhan ini itonggon hanai persekolahan si dia Tuhan. Tuhan Yesus
menjadi tanggung jawab nami do Tuhan untuk mendidik anak-anak persekolahan sedia Tuhan. Tapi persaya Tuhan nami dan palopasmu parasapunmuhan nami Tuhan makorjaon persaya Tuhan nami hamdo mempergogoi hanami makorjaon sonai mahubani nyombah nami Tuhan bani setiap keterbatasan persaya Tuhan nami Tuhan hamdo na mengajari si dia hamdo membaik anak-anak nami menjadi anak-anak na unggul na berprestasi. Tuhan Yesus yondoskan hanami haganup persekolahan ini umban nami hulobe-lobemu ase haganup jore bagas nadear sonai homani umban nami na lagi mencari pekerjaan. Tuhan Yesus iboto hanami hamdo akhirnya namin patuduhon ahana sosok kubani nyombah nami Tuhan sesuai do pendidikan nadop ijalo sidea marondo sanai bamu Tuhan hamba patuduhon bagas sidearan ase anak-anak namion mempunyai modal masa depan halani pekerjaan nadong bani sidia Tuhan. Tuhan Yesus martonggo rohanami mengenai bagal liuhur ni anggota jemaatmu di gereja Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan sembahkon hanai bamu Tuhan. Bani haganup bagal liuhur nadong yendoskon rumah panombahan Tuhan. Tuhan martonggo hanami ase robagal ni matongon bagal liuhur jemaat ni gapes cerita non rumahmu ase dong untuk biaya pengelolaan di rumahmu Tuhan. Tuhan Yesus martonggo hanami balik keamanan di gerejaon dan lingkungan Tuhan butuh hanami hamdo menjagai gerejaon pakun lingkungan Tuhan. Tuhan saya onos bauma Tuhan haganup keadaan ijon ase tetap aman gereja namion menjadi tempat persembahan nami hubamu Tuhan. Tuhan tonggon hanami do negara nami, negara Indonesia. Tonggon hanami pemimpin-pemimpin na memimpin negara Tuhan. Tuhan tanghon ham dilo-dilo ni sidia. Ase surah-surah ni sidia nadiar untuk negaron. Boy terlasani bagas nadiar Tuhan. Tuhan Yesus martonggo hanami bani keamanan di dunia Tuhan. Tuhan Yesus lang ngadong na luput hambani panongkormu Tuhan. Tuhan marondo sanami Tuhan ase haganup keamanan dunia on boy menjadi lebih baik, boy menjadi lebih sejuk untuk kehidupan ni jolma manusia Tuhan. Tuhan Yesus om matonggo nami Naipadas kanai was goran ni anakmu Yesus Kristus hanai martonggo. Amen. Riap mahita martonggo mahitonggo na niajarkan ni Tuhan Yesus kubata hamba panami na di atas senapasing magoranmu seroh marajaunmu sesaat marau sunirumu na gortongon sokon di atas beraman nami sadarion haguluan hari-hari sasapama dosa nami songon pasak nami bain dosa niya songon namar dosa pakanami ulang hanay buwan perlanjuan walang hamba hanay buwan pangako dalam kesimana jauh pakong naguguhon apa sa akong sa lugaan lugaan. Amen. Paimay tangarhita hatani Tuhanta naipadas ni pendeta Dedi Roni Purba ase siap kon hitama uhur pakon pikiranta nalaho manjalo hatani Tuhan in. Mandoding mahita humbani buku doding haleluya nomor 400 siah plonom bait sada 2 pakon bait tolu. Tuhan nai bangkana aganu kuriani
kami ninibata na mangatasi haganupan hauhuron. Inma manramot kon uhur apa pikiran na siyam. Ibagas Kristus Jesus Tuhan tain. Amen. Kurian itu hanta, barita malas ni hurbata, bani minggu sadarion, hatan ni Tuhan, tarsurat may humbani Lukas bindu 5, mamukkamay humbani ayat na parlobe, jana hiujungi bani ayat na pasapuluh sadahkon. Lukas bindu 5 ayat sada das kubani ayat 10 sada. Ipondus kanami ma hatani Tuhan hubata bani panorangon asya ganup hita maparibagas kon hatani Tuhan hubata. Sonon ma isurat kon ejay. Panjaloon ni si Petrus. Bani nasahali sanggah jongjong Jesus itopini tau Galilea anjaha halak na mabuhay ay marurup roh kubani laho manangar hatani naibata. Ididah ma dua parao itopi pasir ni tau ay ia pardekke ay dom maluar mamurihi jalani sidia. Jadi imasuki ma sada parao ay si Simon do opungan ni ay. Anjaha ipangindo ma hubani ase ilugahon parawai ganggang otik hun pasir. Hundul do anggo ia mamodahi namabui ay hun parawai. Ase dok maroti ia marambilan nini ma hubani si Simon. Lugahon ma hubani si Bagasan. Anjaha sapakkon hanima ma jalanima ase jupahan hanima. Jadi nini si Simon ma mambalosi. Guru, terus doha nami sabor nginon loja manjalai. Tapi sengdong dapotan. Tapi mangusagakon hatamu rado au mangamburhon jalaai. Jadi dop ibahen si dia sonai gabi dapo si dia ma buei dekke palamarigat jalani si dia. Jadi ihilap si dia ma hasoman ni si dia nabani parau nalegan ay asero si dia mangurupi roh ma si dia. Anjaha igoki si dia ma hadua si parau ay pala narus-narus harom. Mangida ay si Simon Petrus manrogop ma iya ilobeni nahini Jesus. Anjaha nini ma lao mahamhumbak ku Tuhan ay halak pardosa doaw ay longang do uhur ni apa uhur ni hasoman ni halani dekke na dapot si dia ay. Sunay huma si Jacobus apa si Johannes anak ni si Zebedeus hasoman ni si Simon ay. Jadi nini Jesus mahubani si Simon. Ulang homabiar, hunjon hujanan, gabe si jalajol mamaho. Dop ay itogu si dia ma paraw ay hudarat, itadikon si dia ma haganupan ay anjaha irikon si dia ma iyak. Sunay ma hatan ituan ubata bani panorangon horas subata haganupan. Baninang malubi horas sinang. Bapa haganupan horas. Nama poso. Nama poso. Ubani na siyam PMJ nami horas. Iya malas surte ne. Halinon masa parpudi sa hali si dia PMJ 2020 das kubani 2025 angko patar lang na boto to kinari. Kita haganupan topik ta sa dereon ay maidilo gabe si jala jolma dipanggil menjadi penjala manusia. Kita haganupan pandiloon ni Jesus kape legando
pasal pandiloon ni hita jolma anggolaw marsuru makurjahon sada-sada horja. Anggo hita laho mangundoskon sada horja, pasti kita melihat on boy do iya makurjahon, sanggup do iya, adong do kemampuan ni pasal ay, baru pe ase, ibarat hita tugas pasal ay. Tapi mardingat pasal pandiloon ni si Petrus, anggo humbani latar belakang, apakah Petrus pada nantinya layak menjadi penjala manusia? HP horjani penjala dek kedo. Anggo on sosok ni namin on ipilih maon jadi menteri kelautan atau menteri aduh bagian nion. Tapi Yesus mandilo si Simon Petrus lang dos pakon latar belakang songon na ipikir hon hita. Berarti membuka pemikiran bani panorangon inang bapa haganupan ICP hita na adong ijon boydo ipake na ibata gabi alat ni suruhan ni laho memberitahon berita malas niu. ICP hita boydo hape gabi murid ni Yesus. Da kita ma sonaha dotongon pandiloon ni Yesus bani susian ni. Kan Yesus mandilo dong doay humbani nelayan. Adong doay humbani si Jalo sohe. Adong doay humbani partiga-tiga. Artinya dari latar yang berbeda itu bisa dipakai oleh Tuhan. Aido masih Jalo monta bani panorangon. Na siya masoman pardiaton hita masonaha dotongon pandiloon ni Jesus subani susian ni ay masih Simon Petrus bani teks ni ambila tao. Na parlobe sonon. Terkhusus bani Minggu Epipanias, berarti artini Epipanias ay hatatalar ni Jehovah. Roh do hape Tuhan inlah majupah kon hita. Artini iya do hape na mandilo hita. Lang hita na makatahon au mada Tuhan lang. Tapi Tuhan do na roh laho mandilo susian ni. Tarida maay bani ayat na parlobe da kita. Bani nasahali sangga jongjong Jesus ito pinitaw Galilea, anjalang na mabuhay ay marurup do roh kubani laho manangar hatani naibata. Artini, roh do Jesus hutao Galilea. Artinya Yesus hadir. Tapi bani konteks taon, begitu banyak halak na mabuhay marurup laho manangar hatani naibata. Masih bahat halak na marurup mengikut Yesus. Bani pasal-pasal sebelum ni ternyata Yesus sudah melakukan banyak perkara, terlebih me ay pamalumkon ay masih batuan duge aturang ni si Petrus kan ipamalum baru homay ipamalum Yesus ada halak na setanon ni Kapernaum. Sesuatu hal yang baik yang sudah dilakukan oleh Yesus itu akan tersebar kemana saja. Dop ni mambain halak na mabuhay laho sirsir mangirikon Tuhan Yesus. Hasipe bani perpudini holi inang bapa ikoreksi hita, ternyata begitu banyak juga orang nara mangirikon Yesus tapi dengan motivasi yang berbeda-beda. Adong maay halani persoalan ase sehat, adong maay persoalan boltok, adong mau ay persoalan gengsi, pakon hal-hal naligan ay terlepas malubi. Tapi bani teks taon isobut buedo halak na mabuhi marurup laho manangar hatani naibata. Si Holland do hita bani hatani naibata bapay nang. Awang go hida kursi taon memang perlu pembangunan memang go cilitanon. Ang tapi tambahin makursialan ni memang marurup dotong roh laho manangar hatan ni Tuhan hasya ang gilobe tutak dong kosong tong gilobe. Ang gipudi dotong marisatisa tene. Nah, hita haganupan bani teks niya bila taon pandiloon ni Yesus bani si Simon Petrus talardo ay Yesus dua penaro parlobe majupakon si dia. Jana hasipe buhay na doon ibe ni Jesus ay do mambahin ase buhay halak na ro mangirikon iya. Adong maturah ibagar urun si dia laho manangar hatani naibata.
Sanggana membuka Facebook na siyang Bapak Inang. Nggo lewat handing-ding beranda taay kan. Ngudong sada kejadian. Atap adong majay tulisan-tulisan berita firman Tuhan. Ilewat ko na siyam doa ay atap ibasa na siyam. Atap i TikTok, atap na Instagram, atap na jama ay. Lewat doa ay. Asibo to hita mangoreksi, maroso do memang hita manangarhatan ni Tuhan, membasahatan ni Tuhan. Atap bani handphone ta, adong do ay aplikasi-aplikasi tentang haturangan ni on maay, atap renungan maay, atap ahapi ay. Adong do, atap bursa-bursa do ganupan. Nah, on koreksi bata Bapak Inang. Rao pehita sirsir lah manangarhatan ni bata. Radso ni. Tapi perkembangannya, asya roh hita mengirik kun na bata, lang pita persoalan boltok, lang pita persoalan kesehatan, tapi memang pita iya do dalan hasitongan pakon haluahon in. Ano man nagabi dasar talaho mengirik kun Jesus in. Na sama-sama, da kita mapasal pandiloon ni. Dop ko si roh Jesus huto pitaw ay, ididah ni maadong dua parawi jay. Adong piga Bapak Inang? Adong dua. Paraw ni si do na inay kini Jesus. Si Simon Petrus. Ang guhita si mada parawai maro sudo hitang roh Jesus subani parauta. Rosuh tumang. Berarti ida kita bani panorang on. Agay pedong dua ijay radoy pilih Jesus. Sada. Hita pe holi agay bahak kita holi majelis jemaat sada dipilih gabe. Ulang ka ada ge. Jelas dua kan? Lang boy dua pengantar jemaat. Ipilih dosa ada. Tapi dah kita bani penerangan sebelum ipilih si Simon Petrus, dia sudah memperlihatkan diri di dapar lobi sali sebuton nami. Jesus sihol do HP mamake ahana adong bataon laho mengambilan kon berita malas niurin. Ahado na ibere si Simon Petrus hubani Jesus. Ano na ibere ni? Hartani. Na parlobe sa halibere Petrus ay ma paraw. Ay do bani ba si malungun ni kan? Bani ba si malungun? Idi na dua paraw. Ado solo duron tene. Tapi solo tektura tene. Kapal doral ni manjala. Berarti Simon Petrus ketika Yesus datang menghampiri dia, sirsir dohur ni laho memberekon, namin protes manamin iya dah. Masih si kemundul. Kan bahak doh mahitelang maroso halak roh rumah tagi. Langga dong ay tini. Ang cilitan memang langga dong ay. Cilitan naman langga dong. Nah, Simon Petrus memberikan apa yang dia miliki dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Pertanyaan bagi kita sekarang. Alat harta ahados nasonari nadop ipakai Tuhan nadong bamu gabi alat di Bapak Inang. Mungkin ang komitmen atau kinari boy duay. Au on mo bere. Tapi nasonari ahado na lupi berhita. Kubani Tuhan nagabi alat ni. Anggo Simon Petrus memang sonari perkara alat ope. Bani sejarah perkembangan gereja Bapak Inang. Lahu pajong-jong kun gereja mula-mula tidak susah dibandingkan dengan yang sekarang. Agay mamuka, ibayan maggereja persiapan. Misalnya, pedas-pedas doon. Ahana hurang. On hambaku. Masih begitu. Tapi dek ko si Jongjong, naidotong kan? Ang cilitan yakin daw naidotong. Agi soal ton pe pedas-pedas dotong paroh niyon kan? Dagyon. Televisi begalon. Pedas dotong roh. Artinya John, Tuhan Yesus mau memakai apa yang kita miliki untuk menjadi alatnya memberitakan kabar sukacita. Maka adong perubahan na terjadi bani teks taon, anggo parao na kanay na pung sini untuk tempat mencari ikan dalam nilahu berlayar, tapi pada akhirnya perahu itu berubah menjadi mimbar ni Yesus Kristus memberitakan berita sukacita. Ibagas pangarusyon ta Bapak Inang, berarti tempat kita bekerja juga harta na dong bat tapi HP boy do maningun kaluar hunjai pemberitaan firman Tuhan. Berubah no kanay parawai menjadi mimbar. Gabilang gatan ni Yesus Kristus mai mengambilan kon ambilan hubat tabani panorangon. Jadi na dong bat tapi HP manengun ipakai hitama gabi alat ni.
Ape horjata, apapun yang kita miliki boy doai gabe alat ni naibata. Aima na perlu beda kita. Nah, respon ni Simon Petrus dep ko si hundul Yesus ijai mengajari ma iya, memudahi ma iya, bahkan ia wali homadup ko si sobut sonai hubani si Simon Petrus ayat 4. Ase dop maroti ia marambilan, berarti Yesus sudah menyampaikan ambilan ni nini ma hubani si Simon lugahon ma hubani si bagasan ase sapakon hanima majalani ma ase jupahan hanima. Nah, adong ijai kata perintah lugahon hanima ma nasya masoman ijo ni dak kita parawai dum ma ipinggirhon jalani pe dum ma ipaborsih, berarti siap igulung maon. Ibagas pikiran ni halak nasi sonon biasa ni anggo dom ma jala isusi kapal dom may sandarot to kinarit tading ula mahuruma. Halanya hadom masaborgin si dia mendarami totu akula pe dom ma mata pe dom ma boy tertunduh tahun, artinya mereka sudah begitu capek saborgin mahanami laho mandarami deket tapi seng opeda potan. Nah, lang dapotan opi si dia. Tapi roh Yesus maka tahun lugahon mahubani si bagasan. Anggone siam rabe makurja honon. Duma mula sore na siya maca tidalan. Duma no kanai i kantor petak na ijama pakorjonta atau nomor 33 pehita doma itu jualan noni bukus jenges doma rapi mula mahuruma adong ma telepon ay buka depe warung ni hamon buka malobe lau isuru saya membuka labet lang lawan boleh depe dai isuru mam atau dengan kata lain kita yang sudah pulang ke rumah bagas bayangan ta paju pamatuk kenari pakoncin rumahku paju pakon nyombah boy ma berisratokin HP dong perintah harus kembali ke masih mau nggak melakukan itu? Tidak mudah memulai yang sudah diakhiri. Sitong doai Bapak Inang, Allah ku botong go pimpinan sonari pe mungkin dong bayangan ni salpon patar lang be. Lam kala say. Hape dong usai perintah, pori dia dong perintah usai. Isabut ma lugahon ma hubani si bagasan, angguai si dia memarbalas pasalai. Atap nasyam na dong ijon. Ketika itu diperintahkan bagi kita, angguau lang raaw, purina hape baik lang raaw. Tapi Tuhan Yesus berkata lugahon mahubani. Nah, kita memarbalas pasalai. Rado hita atap, rado gambaran tahu mada to kinari anggulang gabi on biau, lang pala saya sibuk be. Lang pala saya senon be. Tapi pada akhirnya ketika Tuhan berkata kepada Simon Petrus, walaupun dia sudah capek dong malu janamin iya, tapi ior jauh. Dunia kita humbani Simon Petrus. Yang pertama adalah soal kerendahan hati. Yang pertama soal kerendahan hati. Karena dari segi pengalaman pun Yesus tidak memiliki pengalaman soal nggak ada penjalikan. Halanya anak ni seduia. Tapi ang gaisukun ma adong mungkin pengalaman ni on haywa hado on hayu nasional mungkin anggo bagas bayangan seperti itu. Tapi inilah kerendahan hati daripada Simon Petrus membuka hatinya, tertulis maai nini sonon halani hamdo na makatahon ay Tuhan ase warjahon. Mungkin ang gadong nomor suru-suru na hita hambada yang gohor makatahon lang baku. Maningon Tuhan ay do nomor suru kita. Dan itu jawaban Simon Petrus. Halani hamdo nomor suruh au Tuhan mangusagakon ham asehu urcahon. Tidak ada alasan bagi Simon Petrus untuk menolak perkataan Tuhan. Agi soal pengalaman mungkin lang lebih, tapi on kerendahan hati dari seorang pelayan yang Tuhan inginkan. Raho mahita marlajar humbani haganupan manangihon poda, kita tidak mengeraskan hati kita atas berbagai-bagai mungkin teguran atau nasihat na japi ay nahase saut tapi on mangajamkon gogo ni Tuhan karena Tuhan ay 5 jelas sudah kan tapi mangusagakon hatamu rado au mangaburhon sama-sama kata
dapat maka tahun Bapak Nang, mangusagakon hatamu, rama au Tuhan mengemburhun jalaon. Majelis jemaat ramaham. Nah, mangusagakon hatamu, kita jangan mangusagakon gogoh tidak. Ini sudah terbukti bahwa nelayan yang tadi itu sudah ahli, saborngin masih dia pitau ay mengamburhon, ada dapat di dia. Pelang dapat di dia. Dengan kata lain, kalau kita sudah mengusagakan hatani Tuhan, kita akan diberi kemampuan untuk melayani Tuhan lebih luar biasa lagi. Jadi ulangi paita kita diri tangga lang mampu au, lang margogo au, lang sanggup au, lang adong panorangku, nom makadaku tidak. Tapi Tuhan akan perlengkapi bagi setiap orang yang mau narasir-sir ketika Tuhan berkata, mangusagakon hatamu. Jadi Simon Petrus sudah terlihat dalam dirinya, dia adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Naraman berehon ahanadong bani hubani Tuhan. Narahoma merendahkan dirinya supaya dia diperlengkapi oleh Tuhan. Nah, dop kesimasa na si Soniai Bapak Inang isuru Yesus lugaon mahubani si bagasan ini rama ia ihorjahon maay dan bagaimana akhirnya ayat onom ay. Dop ibahin Sonai gabi dapot si dia mah dekke pala mariga do jalani au terfokus Bapak Inang bukan hanya persoalan dekke na dapot ay tidak. Tapi saya melihat di sini adalah ketika Tuhan sudah berfirman, ia tahun naiba tahu bata maka jangan ragu setiap janji Tuhan kepada kita. Jadi firmannya itu adalah benar. Ulang kami terlahu itu air itu redong dua PDK tidak. Tapi jatuhlah kita kepada pemahaman, oh Allah menyediakan. Anggodo mah HP ya tahun naiba ta saya saud HP. Ada dari kita bani teks tahun. Maka itu yang kita imani. Sopat pala lahu marigat tetap lahu marigat pion. Jadi do pibain si dia sonai gabe dapot si dia madeki ai pala marigat. Wah, berarti karena berkat Tuhan yang mau ditendakan di sini, dia tidak mampu lagi untuk menerima kelimpahan yang daripada sampai marigat mahaganupan. Ai majalan di sini kenai. Jadi ai pitu ai ma on jago do bahasa tubuhnya lakon bani bahasa malungun. Ini jadi nah ado ihilap. On idi lo mo araw on tene. Jadi ihilap si dia mahasoman di si dia na bani parauna legan ai. Berarti bujur juga ni si Simon Petrus on bani asoman parauna legan ai tene. Halani kan sadadano do si dia. Rado mana marsoal da dua kapal. Kan dua kapal on. On dari hai diri do perlu bilau membuat dek hujai iya perlu be. Artinya ternyata Simon Petrus ini memiliki aduh gini. Persauran aja guys, sama dopak kapal nalikan. Adong kerja sama hape bani si dia. Pitai hilap, rahoma iya na paduahon, rahoma iya berbagi. Ia bekerja sama, rahoma iya berbagi. Angkulang raya berbagi ahal. Akibat nih Bapak Inang. Angkulang raya berbagi halano kenai duk kesidapot dekiai pala narus-narus harum makapalay. Berat yang ko sala sido mangangkat ikanay no kenai di iya ngunop rap pakon dekiai. Berarti bagi orang juga yang tidak mau berbagi berkat, rado keberkat ayo pe gabe mamagohonia. Ay dijunkan, tapi dia mau berbagi. Dia memiliki kerjasama yang baik rapakon parau nalegan. Berarti menjadi seorang pelayan Tuhan harus juga memiliki kerjasama yang baik dalam tim. AGP iluar humbani tim. On kan beda tim doon. Dua kapal. Berarti gue dua kapal. Oh ni John Hasomani, John Pedong Hasomani. Berarti tetap terbangun kerjasama. Dan pada akhirnya bisa saling topang menopang untuk melakukan suatu hal yang baik. I Tanah Kanaan on Bapak Inang. On Tanah Kanaan do baton kan. Halani sa Pluto lumagereja icililitan on. Apa hurin-hurinungkon secara pribadi. Kami juga kurasa belum membangun kerjasama yang baik dengan ke-13 gereja. Bagaimana supaya berdampak itong-itongan di hutan tahun. Halani roh dirijon kan lau kode mulak. Nah, bagaimana kita sekarang membangun sinergi baik ay antara kelompok on bahkan on mana sinobut ay tene
Bahwa kita bekerja sama membangun organisasi Rapakon Elegan untuk memajukan pelayanan kita di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Aima na sangat menarik ida kenami maritiun ni ai. Mau berbagi, mau bekerja sama. Nah, dok kusiai dapat si dia matongon dekke ai pala marigat jalani si dia ai. Nah, hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Nah, merespon ni si Simon mangidahay. Roh Yesus subani, hundul ikapal ni. Mga marambilan Yesus. Ya tahun Yesus lugahon mahujay. Yakin do iya, ihorjahon. Dapo ni homa? Ikan bagaimana perasaan daripada Simon Petrus? Ternyata bani ayat on inang bapa mabiyar do iya. Mabiyar do iya bani teks taon. Magidai si Simon Petrus mitros manrogop ma iya ilo beni nah ini. Ay Tuhan, ay si maganyaw Tuhan si raham, memasu-masu guluku. Bahkan Yesus memperlihatkan satu kuasa hubani. Bahkan dekke pepatu hubani. Hal lang mungkin di pinggir-pinggir bahat dekke kan. Berarti Yesus juga sang pemilik kuasa do homa bani ganupan. Tinapani, mambahin ay manrogom ma Simon Petrus. Dan dia mengaku, lang talub au Tuhan rapakon ham, lao maham Tuhan ay jolma. Berarti menjadi seorang pelayan Tuhan harus juga bersedia mengakui segala keberdosaan nih. Rahoma ia menrogop lahoma mengindo hasapan dosa humbani Tuhan na batang. Berarti ada kesediaan bagi kita juga untuk mengakui isa. Maka bani minggu Epipanias on hatatalar ni Tuhan Yesus menyadarkan kita semakin mengenal Yesus dan juga semakin mengenal diri kita. Isi pelang hapiaw nih. Tuhan dua HP na patalupkon au, Tuhan dua HP na manasap dosaku. Asya ulang kita makataon kan ayah bahat dosaku Tuhan lang sosok kau jadi sonon namin. Tapi Tuhan bersedia memakai hita, agepe jol mapardosa hita. Tuhan sirsirdo na laho manasap paganupan dosata. Lang HP pitah si Simon Petrus na longang bani panorang ay. Hasoman ni ay pihomadiu do longang. Jadi longang ni sidia diu do mamabir do masidia pasal on. Ay nahado tong on tene. Dop ni pada akhir ni Yesus ulang ho mabiyar. Mungkin bahat do hita sonari na mabiyar babay nang laho mamulay sa dahorcak. Lang adong na berpengalaman hinan hita on asi idilo hita. Hasipe ba ni peraturan sonari untuk menerima pekerjaan harus yang berpengalaman. At tigan dapo ni pengalaman ay ang gulape ilugahon. Ay mungkin kendala bata ba ni panorangon. Artinya untuk jadi pemimpin juga lang pemimpin kinanya si jadi pemimpin. Tapi kita yakini bahwa Tuhan lah yang memampukan kita. Dos kon ni sinubo ni Jesus suba ni susya ulang ho mabiyar. Jangan takut. Hunjon hujanan gabe si jala jol mama. Oh, terpuji ma Tuhan ta. Ada perubahan status. Ada perubahan yang didapatkan oleh Simon Petrus lewat pertemuannya dengan Tuhan. Maka kita juga yang hadir pada hari ini ketika kita sudah bertemu mengenal Yesus harus ada perubahan juga. Itong-atongan di perjalanan di 10 tahun. Lang na itu mang duma pajugpa pe. Na itong. Namin ang gudo mapajugpa malas mauradong mahamubaw nihur. Dan perpudi sahali bapay ng ayat 10 sa daon yang cukup juga memberkati kita. Dukusimasa manok kanay haganupan ayat 10 sa dari may tambasa. Dukusimasa mahaganup na kanay ro Jesus ibere mujizat ganup maay ayat 10 sada nah ni bani ayat 10 sada dop ito gusidia para ay hudarat ita dikonsidia mahaganupan ay anja irikonsidia ma iya nesya masoman lang kape munop sidia bani paso-paso ni Tuhan. Artinya ketika Tuhan sudah membuat mereka mendapatkan ikan yang banyak, lang hape dikyai lalapi parose-rose, lang hijay lalapu hurni. Tapi ay 10 sada on nini, mariti haganupan pambahin na disay, itadikon, sini do haganupan on. Baik kapal ay, baik ikan itu mereka tinggalkan, dan mereka irikon si dia ma, Jesus. Aduh di kita bani tekstaon. Rado memang irajay pasu-pasu hita. Gabi lupa hita hubani na mambere. Pasu-pasu. Sibuk kita mangurusi na dong bataon. Lupa usay hita laho mangirikon.
Yesus. Bahkan kita juga sering beralasan, perlu bima Tuhan beri ham sonon nasi boya ugabe sonon. Tapi bani teks taon Tuhan akan perlengkapi. Asyik ulang adong sada ketakutan dan kekhawatiran bagi kita untuk melakukan setiap pekerjaan Tuhan. Halanai maritiun yang bila tabani panarangon Bapak Nang menjadi seorang pelayan Tuhan itu bukan kita yang memilih. Lang hanimana auduna jana bani doding pe auduna terpilit. Kan dong doding na kan auduna hasipe dong homa doding makatahon jangan salah. Nah, marition naibatado na memilih kita. Naibatado na manuduk kita jana di dalam iman kalau naibatado na memilih bahwa Tuhan juga yang akan memperlengkapi. Ulang mabiar Bapak Enak. Misalnya angko per tiga au, angko dong dona terus lalak membudali au, mabiar au pala. Nomor tiga por ini au. Dan orang berkata, aku siap untuk membudali. Mabiar palau, ya tupuron, iberan hulu saya. Gagal artinya itulah yang mau disampaikan Tuhan bagi kita. Jangan takut. Anggo sir-sir opi Allah memasuk-masuk nasiam. Yang terus menjaga, memberkati, memperlengkapi. Giberanta. Tapi anggo terfokus mahita, bodi piau, umuru sonon dope. Tidak ada jaminan pasal on Bapak Enang. Mungkin sonari hita boy sonon patah duan. Belum tentu juga. Tapi mangusagakon songon pengakuan di Simon Petrus, mangusagakon hatamu rama au mengamburhon jalaon. Berarti no kena doma berubah, mengamburhon jala bukan lagi mempersoalkan mendapatkan ikan, tapi bagaimana supaya lewat kehadirannya halak nama bui ai menanda Kristus. Hagadup do hita terdilo sesuai humbani aturan di GKPS bahwa gereja itulah terpanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan. Jadi haganup do hita tardilo Bapenang. Lang pita majelis jemaat, lang pita parhorja, tapi haganupan kuriani Tuhan. Napor saya adalah menjadi suruhan Tuhan. Saya sirsir mahita idilo na ibata songon doding tagi duko kita salinari inang Bapa. Haleluya nomor 476 ayat sada pakon ayat 2. On maho masih sekaligus gabe perenungan pengakuan bata bani panorangon. Haleluya nomor 476 ayat sada pakon ayat 2. Ayat sada ay tangihon madilo-dilo ni patilang hamping golmo ulang manosal holidop ni bay ujung ni panorangmo. Jadi renungkun hita ma doding on jana on mahuman nagabi pengakuan tabani panorangon ase ipake Tuhan hita menjadi pelayan ni. Tuhan nai mata na agadu kuriani ase manjalo haluma nabino bani Kristus nagi manilo diloni mate lengamma pinggolmu ayat 2 jalo maganup hatani sai buhay sonai o magesinundang ni in mamain kabesudumu agion madilo-diloni mateleng amma pinggolmu marhiti dudingon matungon Tuhan nagabi pengakuan nami say itangyon hanami matungon Bapa dilo-dilumoin
AHP nadup yundus kun ham huban nami lahuan nami profesi nami asibuy mahumay pakehan nami intongon Tuhan nagabi mimbar memberitahuan pasal sukacita malas nihur panotap bahkan kami semakin boleh bersaksi atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. AHP sonari na ijupakun hanami Bapak. Mungkin hari ini kami dalam mengalami kegagalan. Tapi bani panorangon, Simon Petrus mengalami kegagalan. Namun ketika dia tetap setia, taat, tunduk, bahkan sirsir menjalohon manangion hatamu ini. Jupah ni ditongon Bapa, sada ulih kumbani haganupan kesetiaannya. Tapi semua itu adalah karena berkat Tuhan. Bani panorangon, petongon Tuhan martonggo nabi bani ganupan kuryamu. Na ibagas na berjuang si dia bani panorangon. Apapun yang mereka impikan, pos dohur nami bani panorangon. Ham na mandilu, ham na memperlengkapi, bahkan Tuhan yang menyediakan sehingga apa yang sudah kami kerjakan ya Tuhan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Bagi hubani aganupan orang tua nami ne bagas pekerjaan di sini ya petongon Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati, biar berlipat kali ganda berkat yang mereka terima. Jangan lang lupa homa si dia Bapa, lahu menjadihon indalan ni martarima kasih, bahkan memuji terkhusus gabi ambilan hubani aganupan halak nama buhi. Tuhan bani panorangon pe homa idakam do piga-piga hasoman nami na berjuang dohma lahu manjalohon hamalumun na humbamu. Hubani Bapa Paber si Marmata, Bapak Milton Aritonang, Bapak Marcen Sinaga, Inang Adelina Borisirahit, Abang Iwan Aritonang, Bapak Brony Grisang, Inang Sorta Silitonga, Bapak Situa Emeritus Dolok Sensitopu, Sunaige Inang Situa Emeritus Rosdelina Purba, nabani panorangon Bapak, ibagas na mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, hadir maham, jongjong maham, hidup mahurmuhu bani saganupan orang tua namion. Ase apeon ham tanganmu na margogo na markuasain Bapak, mamasu-masu segala tambar, mamasu-masu akulani, mamasu-masu dokter para medis sa ganupan Bapa. Ase marhitihon di kuasa na humba marhorje bagas sa ganupan alat-alat na ipake. Mambere hamalumon hubani sidia. Tetap bere ham pangarapan na manggulu. Ase ulang mandoli sidia Bapa. Ase tetap sidia mangarap bani kuasamu. Ase jupahan gugu tetap sidia Bapa hari demi hari. Mereka terus yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ulang paturut kam sidia Bapa tetap marpusok nihur. Bani parna burita na dong bani akulani. So na igay keluarga na manrawat na menjaga na makasomani. Tetap beri ham humagugo. Kesabaran humahubani si dia Bapa. Kesehatan na melimpah pe huma. So na igay horja tangan ni si dia. Asibuhi top si dia ibagas na menjaga makorja haganupan tongon Tuhan. Domu hubani harosin yurmu. Tuhan ibata Bapa nami na surga bani panorangon pe tongon Tuhan martonggo nami. Hubani piga-piga soman nami na dop lansia Bapa. Martonggo na bani si tua di Apurba. Si tua Marina Saragi, nang si tua Mariani Sinaga, Rosi Banya ganupan nalang terbilang hanami kuryamu, na ibagas masa-masa lansia. Pos do maur nami hubamu Bapa bani masa hatuaw ni si dia. Margogo do si dia secara porsayaon, lang galek si dia tongon Tuhan agepi akulani, do memulai galek. Tapi iman mereka tetap teguh. Dop ni boy gabi ambilan huban nami ganu. Pasu-pasom si dia Bapa ibagas satuan ni memiliki Tuhan yang luar biasa. Kubena soman nami pena mangarapkon ay keturunan Bapa itong atongan ni kuryamu. Tuhan, rado masongon Simon Petrus Bapa dom mailugahon haganupan, tapi lang jupahan opesi dia. Tuhan ketika Simon Petrus juga Tuhan berikan, maka hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaatmu yang merindukan keturunan Bapa. Sudilah kiranya kau memberkati segala usaha mereka. Bahkan Tuhan jadikan menjadi ya Bapa segala tonggo ni si dia. Berikan ham-hama kesabaran, kesetiaan. Bahkan rumah tangga si dia tetap terjalan dalam cinta kasih Tuhan. Hal ini hamdu dapat sedaun ulang sopat masih ada si dia Bapa meritiun kedenon. Tapi Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan mereka menantikan kelahiran nyombah itonga-tonga ni rumah tangga si dia. Terima kasih mabamu Tuhan. Hanami pe bani panorangon. Bani panorang tu kinari dong kono nami dom rapat majelis jemaat ay manalaho manodo na ito do kam ipakiham hanami laho manodo na marhorja ipahon anggurmu. Haganupan on kuasa mudo marhorja Bapa. Hamdo na mapergugohi bahkan pilihan mudo na sihol terjadi bani panorangon. Terima kasih mabamu Tuhan. Ipunus kanami tonggo panginduan nami on. Ibagas Jesus Kristus Tuhan jana si paluah kanami. Amen.
pay mayondus kun hita galanganta, tangar hita malubi hata ni bataan na gabi unjulan batalamang galang, ay manatar surat bani pasalme 50 ay 23. Ise na manggalangkon bagal niuhur, ay do na pasangap kon aho. Anja ise na maradalan ibagas sa pitoron, hubani do patalaron ku hatuahon ku. Sonari undus kon hita ma galanganta.
Riap may jongjong. Martonggo mahita mangundus kon galanganta hubani nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami parder layak janana unja huban nami. Terima kasih mahatono nami hubamu. Halani tongtong do ipasu-pasuham guluh nami. Dombaya somaniham hanami jane pasu-pasuham horjana bidas subani sadarion. Sonari bagas malas ni rodo hanami mangundus kon buah ni horja. Nado pinasupasumuin gabi galangan terima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe say jalo hamma galangan namion. Bahin hasangapon ni goranmu. Jana membahin lambin marhataridahan harajonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo namion. Amin ganup bineremu in tondui pakon akulah. Ham Jehovah Tuhan janah na ibata namin na pasing anjahan na marmulia duham. Ay isip lang humban nami na ongga mangidaham. Anakmu nasasadarin Tuhan Yesus Kristus do. Napabotokon hamba ni dunia on ban nami haganup jolma. Hinorhon niin gabetalar haganup hidup ni uhur pakon holong ni atemu. Apa horjamu bani goluh nami. Sonay huma hata pakon harosu ni hurmu. Rosi padanmu ban nami. Maiduk ma uhurmu ban nami. Para gugoy hamba hanami marhite kuasa pakon hagugohon ni tonduy na pasing. Asilam bin marbagal panandayon nami hubamu. Ibagas goran ni anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo namion. Amin misirma nasyam. Domma ipatuga hubata. Aha namadir na hinarusukon ni Tuhan. Ay mamakorjahon hasitongan apa hapitoron. Jolom bani hata ni Tuhan. Sonay age martoro niuhur. Si usahanon mudo makorjahan pandiloon nadop ondos bamu. Tenger mauhurmu ay ihasomani anjaha iparguguhi na ibatadoham makorjahon na madir. Jalohamma pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan na ibatamaham. Isondangkon Tuhan na ibatama bohini hubamu. Janah maidop mauhur ni mangidaham. Idop pakon Tuhan na ibatama bohini hubamu. Jana ipasorap madameni bani tonduymu. Amin. Oras mo ba taganupan?